Shlong ka khubor ban police phi ba ku parling do kimat ki ba kongsan jong ka khubor palat prapun nuclear arpusan la ki tika yada COVID-19 la penyo sheki jilla but union territory hadu menta amshin don ki ba khlat no COVID-19 hinin ka sni hamikhalia but palat chispa ngut ki balayo jinkoi haki arpusau kenta baladem Penkre ka sorkar ban penkre kami ki sanpho tali ki jingpre batmai ha ke jala kumshi benta ke jingrake ka lingkhu snem ba sanpho ka jingyo ya ka jala bapura ka mikhalia ha ka snem ban wan lapli biang ya ka jaka jingo kai bapa ha ka perthe ka Kaziranga National Park na ka benta ki nongwan jingo kai perthe shwabing in kimi ki kubor babnia tungini sha skor ki ni jingpen bana baton kam ka baga jing ai dawai tika ya da COVID-19 kadangya Shakman mentah ki jaka aitika jong ka sorkar na ka benta ki tu ki baladap khat prasnem shitrong ni kentu yepi ki parlok no snap ban shim yotika but yarab de ki weikumju ban aitika ni kentu ru yepi banam kingsting namar ka jing pangklam COVID-19 karang long ka jing ma ye ka koi ke khia kum tas ngo bahaban buat runti ekini ki laikli ki jinglen ki besuk kata den ye ki jing dak mut bat chentur penjinga iwe na iwe pan sai khoi bahai ki kti bat dur khman Naka benta ki jingtip ki babnia pipun ha un national helpline number not iwe ar like kandai new pra not south riu but iwe not new sun but u helpline number ha mikhalia ude iwe not pra but iwe not new not ki kubor ki babnia palat prapun nuclear arpusan lak kili kitika yada COVID-19 la de ban penpoi shaki jalla but union territory hadu menta Katanat ka koi ke khia ka sorkar preng kala yetu bapalat sanklor kitika bompat shimla pendankam kidang don haki jilla but union territory bala khmi lanti ban penyo sheki briu kum shibinta jongkan nationwide vaccination drive ka sorkar preng kala kershani ki jilla but union territory daga ba penyo ekini ki dawai tika yada klem dadon kam ban siudor ka mikhalia hinin kesni kam shimla sakhi shu bandon ke bakhlat no COVID-19 katanat ka koi ke khia kala pentip ba ka jilla hinin kesni kala sakhi ki shispa san pusan ngun ki babit mayo COVID-19 badaki ni baro ki barang shakta kilong 6000 ruspa andru pendrungun badaki shispa prangut ki balakoi hinin kesni baro ki balakoi no ak jilla kilong nyufu prajar laispa nyufu san ngun hadu menta Menteri Rang Badu Narendra Modi hingga seni ulas sedang ke Swachh Bharat Mission Urban 2.0 ke Swachh Bharat Mission Urban but Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0 Amrut naga benta ke jingpen keladori ki jakasor la penmi de ke jingtmu banla ban penlong ki jakasor ki balait ne ki jaklia but badon ye ke umbam umdi ke besngain kani ke kam ba jingtmu kandai ke benta ban khmi ke jinge ke baye kendu ha ki jakasor kari India Bat lengba kani yarab ruban kenjo shaka thong balabu hapwa ka Sustainable Development Goal arajar laipo. Kajingya ulum kilum ya ka khajna GST au benai nailur arajar arpuwe kalong shilak khanyo nganong biang shiklur khanyo lang shipo klur hakaba ka CGST kalong arpu hajar sanspa nyu pra klur SGST arpun rewajar news pa anrup new klur IGST nrupo wajar shis kandai spa kharwe klur kantup ru arpu kandai hajar sans pa san pusan klur balalum neki khajna ki mar bati nashaba bat ka ses kalong prahajar news pa san pusau klur kantup nrus pa arpu lai klur balum neki mar bati ka sorkar kada penbiang jingsiu khajna ba arpu prahajar praspa khar ar klur shaka CGST bat arpu sahajar shis pa sau po klur shaka SGST naka IGST kumajule ka jinglum bakulum naka sorkar jilla bat sorkar pedeng ho benai nailur arhajar arpuwe kalong sau kendai hajar laispa kendai po klur naka benta ka CGST bat san po hajar kendai spa new klur naka benta ka SGST ka khajna benai nailur arhajar puwe ka kiuda arpulai naka shispa kham tamye ka GST uni uju benai hakasnem ka baladem Kakanhuan State Disaster Response Force SDRF nin ke sini kala ban sei ki artli ki mediap jeng ki lanot ki bangat ka jinghap ka bus MTC ka wa ringdi ha ka shnong nangshram ka district East Garo Hills ya ka weni kini ki met la sei ka por kandai wiji min step de ka kanhuan SDRF ki bala trei shitom baro shijan met bari ka wei pat la ban sei ka por shiteng singi baro ar kini ki mediap ki de ki shinrang badai kini baro ki bala klat no na kini ka jingjia kilong prangon Kini ko All India Radio Shillong kabawan lam chipi yaki kubor.
Habe kran bat bunmut kinong seng bat tre kam najong kiba penmi ikimar repair kiba na reking ha adogre ka district North Garo Hills Menteri Rongba Konrad K Sangma ula penslori kinong rep bandang penyar laki kam lo ongru baka sorkar leng baka program fokus kenya tre lang bat kini kikin hun ban pentik na baki jing e baki jui kindu man kapor ansala banweng ula yaturo baka kinhun kinong rep baka leng gejala kila yo jing rap pisana kani ka scheme bat deleng baka jing shimkhia ka sorkar baki kam rep ha gejala kinang roy nang kiu ha kipor ki bandang wan Menteri Rongba kami khalia Konrad K Sangma hakas ni to ading ulai tu baka sorkar shen kan supply pipe ba ikisan botli ki kam batmai ke jela kum shibanta ka jingra ke kalengku snem basan pho ke jela ka banlong house number 1 haba play ke ying school batmai ka St Andrew Secondary School haraking jonga district North Garo Hills haga jingdon lang usambut lampang ka ying dorbaru Timothy Dishira baru MLA Rupert Momin na bat pongseng marang Menteri Rongba ulai tu ru baladep ban khot Snobha ya Menteri Rongba du Narendra Modi syaka jela bansaki kani ke jingra ke ya kalingku snem ke jingyu jela ke bapura Menteri Rongba ulai tu ru ba ka sorkar jela kala bu e ka thong ba hakmat e ban kentiu ke puli puti bat komta kala don ka jingthe pisa khanang banang penjangai ke jingpuli haki elementary secondary bat ki college ha ka weipat kaleng ka jingshnai ka surak na motion road bat hahim kala ya chikhaman ka jingpen he ya ka surak na motion road cha hahim atia bari ka jrong laipnyo point ndrus pa 100 km ka bahab hapo ka scheme North East Road Sector Development Scheme NERSDS hapo katna dona kala kot shaka khandai pukhandai point new pendri kulur ha Assam ka World Heritage Site ne ka jaka papa pertei ka Kaziranga National Park kala pli biang na kabentai kinong jungok kai pertain nadu nengesni menteri ketnat kikam klau ka Assam u parimal suklabaidia bat menteri kikam rep atul bora kilawani shimta ka jingelang pli balalong ha mihimuk ki bor penyai kani ka pa kilas dangro e ka jingya de ki kali ki thain kohora bat bogori kumju ka jing penyai bat kit briu de ki hatiru kan suspension ka Kaziranga ka don kumba arhajar south park hat lightly ki kendat kat kum ka jingkeng ka badang shen naloi kini ki kendat ki ba tangkawe ka reng ka Kaziranga ka don ru e ki jat sentiu ki skut bat ki mrat ki ba per haka Menteri Sarkar Peringkatan Puli Putih ula ajing kerana kesni pengkup borom ne ke 8 convocation ke National Institute of Technology Meghalaya henin kesni. La pengkup borom dekat kedan doctorate ceki Armut Kibriu ke bala no senyang haki benta bapir. Kata ya Profesor DN Borogohin na ka benta usenyang ceki kam penroy ke General Purpose Software BSafe bari ba Neil Herbert Nongkenri da ka PhD degree na ka benta usenyang hakaliang karwai kesio. Lasam ki khat khandai tli ki PhD, Life South tli ki MTech, Life New tli ki MSc, but Hispa Arp New tli ki BTech degree, syaki samla puli kani ke school ba. Major General Sorabjit Singh Dusi ula shimti ke kam kumu hedu ni Additional Director General Ketnat Sipai Assam Rifle hakan rutrik ula ber arja arpo. Uni he Sipai ubadon nam ula bat tengru ya bun tli ki kerdan behe hakani Ketnat Sipai haki Samoy Shakri bapalat Life News nem bat ban susung thai artan haka live hoterik unai lur arjar arfuwe u General Dusi ula Shakri kani Ketnat haki babun rukom haka lenti bawanra burom kemunong yalam ubadon ni kejingyu ijngai haka jingtre jungu khamtam haki ni ki shisnem chiteng ulala ban kenti mahai kani Ketnat bat bu ru eka than chate lambi ni ha ka jingsngai ka Fit India Mission kala sedang ka Fit India Freedom Run 2.0 bandrakhi sa jingkeno ya ka Azadi ka Amrit Mahotsav ka ICR Research Complex ru kala yashim bentar rengkat batkeri ha ka jingi mare physical virtual run ka shitarik urisau ha ka jaka sa ha ICR Dr. VK Mishra bolong director ula kawe e kalama e kani ka jingi mare ha ICR ha ba ai jingkren ula ong ba ka jingko jingkia kum ka jinglong jingim dei ban penrung ha ka jingmut nadu ki badanglung kereta Katu ki kubor kilakot kiblawan cipi naka All India Radio Shillong ni penkan mau pi ki palok nang sangap pengini so ba ka Daily Station naka por Prabhuji naka mta ka kubor ka tin Hindi kaban buat pada ka kubor tin pareng ha ka por Prashting kini kedai ka All India Radio Shillong